Kwezi watukufu rifanya rijevanu jumwa sheitendwa ikao shijiri wasikwa jana emasiu harimwa ya arrondissement ya Nshirini ya Hunupari nando mji wa Montreuil ikao itendwa ijiro ndondondo Chateau wa Roho rajwa bantasi raona ekiswayo wanadamu wenchi haina mrungu ambweza hahe yaonao maslaha ama mimi titawua nirenge iduku vatina utsombolea mzima shaya itoka uyonti hauka shetendwa shoti shangu inge tijani wonese enamna mimi nifikirio hujumwa lesu alalinu yonde mane kao titaha ya ukange la dimo wandwake mapruda rahamdu yati inkrimine mzima tinde mrumshe tinde mrumme na rilinde mahakama wafanye utafiti wa hao inge mimi tijani wonese point de vue hangu ikao ngeni angajeo mimi binafsi kaitu angaje mru jumwa lesu alalinu hahandani ngaruomba Mwenyezi Mungu yaripuene shari jazinu stijiri Mwenyezi Mungu yamrehemu Mwananyasi Abdulaziz mzalihani harumwa mji wa mabinguni harumwa dambao ikao ndo ya fariki wasikwa jana emasihu harimwa mbabandano baina ya hahe ni mdumsha hahe mzazaho wana leo ngari wonao harumwa ze rezo sosio imwana mshohatu ngutsombolewa isha ya haku vatsina mba wakati ya wanadamu wandu waladhimu wastahamili wandu wajue isha tsongeza zenongo zinu za jiri hindi hauka mimi hosoni mwami namna nifikiriyo nina maana namba kaketsu angaje mru katindami mwili en personne ngamkubali ya ukaya kabati itendwa ikao ngashilibawe malibo ya uto ya roho ulawa duniani handani ngamkubali yao ama kabati mzima dasi ikao hakashahidi hawono omyenshi baina ya Mwananyasi Abdulaziz na mzazaho wana haya kabati ya kayabo sikwa jana ikao ngujorenga ushahidi yambe izatsungeza ndongo fulani afanya ze ndongo fulani shanga mrejei banu bazima ikao ngabo muhimu wa miju rahamtu amini yauka rijuerenge decision yauka tragedia jirijana ila volontaire minga mibohari ngamlindo mahakama wao wa determine ye tragedie namna ajiri tragedie inungio homicide involontaire ou bien homicide volontaire emana njireserve o yabo hindi ngamjireserve ukamzaze mwinyuza wana wane ni mruma ahe ngam me pose question ami, est-ce que
mwanamsho hatuoi hajofanya kusudi na relewana ndonono mimi yonde exposition hangu njele zao hajofanya kusudi ya urengashononde ya tiye mbaba ho wanahahe namne kao ye conscience ya hingi yo tranquille iladimu hena mrunda asia jiuzise hoka mimi nga mjimete a la place yoka ke conscience ya hangu ngi yo tranquille njajo subutinda ngeshononde nishitiye mdadzaho wanahangu na minga muamini yoka kan mdadzaho wanahangu ye conscience ya hingi yo tranquille kajajo renge volonté yofanya expre ya renge shononde ya nti abondo bahanu mimi nliyo ni jiuzisawe suala nde shatsungeza mimi nlore tisan ya ukantina ujuo renga position ya uincrimine ye mwanamshe au ya uincrimine ye mwanamme Mwenyezi Mungu na mrehemu hauka zenyabu ngazila wao zinji ngabo wambao ya ukaya ye mwanamsho hatu haparisa emrumahe na telefoni ye telefone ya mrumshe mrojina na ye ola mwanamsho hatu hakahanza jiwe ya jitie shononde abahemru mme hakahanza yabeze ya mvukishe ya tijirise itwenda hamadisho hajiuwa abondo bahanura la dimurikensi riujiuzisa hason tipie ni mrafikiri est-ce que homicide ngio volontaire au ngio involontaire? Est-ce que ngabo shahidi ujoka uapprove zenongo hizo? Nsu amini kangabo mru ya approve abo leo imwanamsho hatu nga mihononi mwe mahakama wao wandu kangwa fanyo hazi hautsaha wa determine ye cause ya kaujirisa edramu ino abunda sisi isi ukama patient ya ukama patient ya ulinda ye verdict ijo toolwa ne gendarmerie au ye police wondo wajo determine ya uka imwanamsho hatuoi elle était consciente ou bien elle était inconsciente. On doit déterminer au cas acte yika volontaire ou bien involontaire. Shati jotsa hakwezi rikeradi riti incrimine ni l'un ni l'autre. Haukanga mwanzao warenge mfano waonese ka ye tragedie inu ngiyo sawa na moambwa keti sawa na moambwa keti sawa na moambwa c'est vrai rohombili ziroha harmaseni hamanda yinu sha moambwa wanduwa determine ye comportement yahe yokayetsi mndu ya johura hofanya zila howe mndu mshe hasibabu ndongo zinji etape zinji za mwanadamu ikao kati inconscient za mwanadamu ikao hakaharmwa daraja za ulevi za tomba mpaka mwanadamu ikao hakaya harimwa ujufumwa mwinji wa determinewa donc yabo mwamba karna ujua rimlinzanyise sawa ne mwana mshwatu woi anoke mama emfu mrumjufumo na mwanadamu ikao ngene akili ya yenshi ndene mruma ahe harumwa maham minji wazaya walela mimi pour moi ngamje honti au centre tina ujua ndenge jugement ya incrimine e mwanamshe kabli ya raha ye polisi weja determine e tragedie inu yoka inu acte involontaire ou bien volontaire ou bien e mwanamshe haka conscient
nizo ya kaurenda haukaja ka conscient tina ujua nrenge nifanye jugement ni de mwanamshe woyi ni mrene mrutsi hindu vatinoka ye kozi determinewa no wajo ka determine ze kozi ya he tragedie inu tindasi iyo nde police ondo wajo ka determine hauka mimi ngamrejei bano babo yoka ntu amini puisque c'est la première fois zenongozi nuzijirio harmwe communauté ya hatu minu humda hunu yoka leo mwanamshe yamba hawe mrumai abunge ladimuo ye maisha hao yonti pia ya humko bazima wa hao hata wende wazee wana wane izo pia ngazijotundwa ne polisi ngwajufanya tour de ronde harmwe maisha we namna wa yenshi uka eske couple yinu yenshi harma mabaya yenshi harma stabilite yenshi namna je izo pia ngazijotsa hazijulo harimwe mwanamsho hatu harimo wa karibu naye nao abo yonde mana mimi nakutsaha yoka olio andurenga position ya ubezandwa incrimine na humnika madzina mai na humdeya na humrenda mrutsi hindu na renge patience ya ulindia ezijo determine wane police panu mimi eshelando atijonele wananyi watijambaka abongo defende mwanamshe non vanu quel que soit enizajiri zonti pia ntu aminikanga bokosa ikao nga limeritewo litowe roho. Je ne crois pas. Shanga manzunjue walanga mlindiyo nelewe uka eske omlao roho omlao duniani wa almarhum Abdulaziz hosoni mwemru mzazaho wanahahe eske ukaya volontaire ou bien involontaire? Est-ce que haka conscient haukaja ka consciente? Abo ndo bahanu mimi njipozeo o wakati unu na ulindia enamna zijo determinewa ne polisi shanjamba eshelemra tijorenga naye njambo kaya ekale wemru mme hafanye mru mshahe na hii abo hamerite ya muwe yafe kabatiza tauliwa roho wala kabati mwanadamu ya jojua ajifanyilie jugement ya utowa mwanadamu roho shami ngami mhara wala nchu jinike daraja ya uweza nifanye jugement harma problem jainu pisco ngarijua usonti pia bandu ya couple waenshiyo harma difficulté waenshiyo harma mibamandano miziro yohenda hata irende ye couple wao enimru haka inconscient enamna rongozawe mwananya izo zujiri ngarizienshiyo vanu mwanama mpaka daula haki vanu zinu rizishiao harma ze réseaux sociaux. Rien n'est déterminé pour le moment. Rien n'est déterminé. Narelewana ndondondo. Qui est capable à se justifier ka inde namna zajiri? Qui est capable? L'un d'entre nous. Personne. Personne. Nsu amini ukaya ye police wa déterminé. Nrongo, il was mettre en public, même pas 24 heures. Je ne le crois pas. Son tipi ngar jua we mahakama ya hunu. Est-ce que mahakama ya hunu wajoka wafanya hazira ngujana? Même pas 24 heures. Wa déterminer ces circonstances sont tipia. Il warenge procès verbal ou il mettait en public. Ya ukahamre maison désirable ou zone désine. Personne n'est pas capable. Yoshinda ya déterminé abo.
supposons, puisque Vanangela Admore vire harmaza hypothèse pia, supposons il a un 3 coups de couteau, comme vous le dites. Il me dit, wazo kam du fumo, il jore mamdu zononde hatakado kume. Abo, yo kaitu justifié ka hahondana na zone désirable. Yo kayabo, ye tragédie, ya jiri, haouye acte ya jiri, yika volontaire. Ça peut être involontaire. Ça peut être que Mouinho Djiri, ça est acte, il était inconscient. Ils ont mesuré. Ritsiliwa zukabanuze ngozi nupia. Zingozi nuzonti pia. Ngajombira harma watanlam. Ma spécialiste. Wondo wajoka déterminé ye état. Ye état ya hem mwanam shohatu. Anundauno ma psychologue, ma psychiatre, au pire, on doit dire déterminer. Avoir réponse ngarilinda on est mahakama. On doit dire justifier ka ye dramuinu et munu jirisa, c'était un homicide involontaire. C'était un homicide volontaire. Chassis, si pour le moment, personne kati capable yo mesurer ya definise ya ukaze nongozi nuzijiri namna fulani nemzade woi hazifanya hakusudi ani abolewo mimi ngami vanu bazima ikao je le répète encore une fois je suis partagé ani c'est-à-dire je suis indécis ya urenga décision je suis indécis sinon juan renge décision ba hanabeka no banu elle a fait exprès elle était consciente sinon juan renge décision nabeka non c'est involontaire elle était inconsciente je suis au milieu et maintenant liobo hari hindi c'est puisque mimi je ne suis pas spécialiste je ne suis pas capable ya déterminé abungam lindo et mahakama on doit déterminer Chamimi là où je me trouve nsona indice ini approuvé ondongo harma et tragédie je ne peux pas prendre une part ni l'un ni l'autre ngam jeron tibohari ngam neutre je ne peux pas sinon joua ni baiser ni condamner ni incriminer vatsino kanga bo suite donc zinu des artsonge zerlo rilo wangu kama nduka tujua renga funvu donc mimi zona kopsa hindi sikopsa abantu bazima relewane vanu bazima c'est que kabati itendwe tsoka ushonzi shamavu mwelewano baina ya couple ikao ngemeriteo mzima ya tolero embabiyo ngami tout à fait d'accord neke ngabo infidélité neke ngabo problème financier mzimangu bwandayo mwananya quel que soit any problème chaque abati problème ikao ngestahikio mzima yalawe duniani abwezi jiri abo hindi harma problem hamanda zini ekale unga bo mavumwelewana baina ya couple soit ngejipose harma problem financier ngejipose harma problem ya infidélité Somahani mwanama
mpaka daula haki Komori. Lotsin zina la hangu mitido Grand Fes eka kutujibiwa udunge direct ngojojuo roho mkababo utindeye njade ya mndu njaudeya Tuesday utijemano hunideya udona baka pardonnez-moi Grand Fes iyo tilangage ya mrurongowa na abo hubalia mpaka daula haki iyo tinde daula haki ritsahao. Donc mimi zona kanza na behindi tika hanza nione seuka narike ma prudent ra hartirenge position na abo kakarturenga position tsukangari ngari jibi wao. Okay marhaba, okay somahan, okay kapatista tukangari jibi wao yokabalawe roho ya mwanadamu shakazi jena mna yinu yokaleunga bo mavumwelewano haruma couple ijao hatartibu zinjiri jua ukaze tartibu izongizo ngazi jao haruma problème ya infidelité ngazi jao haruma problème financier et solution hindi ngabo bandi wambao kay solution de divorce ngabo ambao e solution namna fulani vanate divorce iyo ti solution ye solution ndo andunda consensus wanruwele wana haina mzima yelewe mwananya wanruwa wakai harmwe droit chemin e kaizo zende katakas japarihana abwe dernier recours de divorce shabwe divorce yongio na conséquence tena pisko nganyina wana na singari juwa ukamwana yepuzana na para mzima wa hahe suande mzazi yaunde mbaba abonga bo mank ikau nguhondano na vide hosoni mwae ya yenshiyo harimwa edahari iyo ti solution wajau abunge la dimosisi rihondane hautsaha tartibu nyindwaji tartibu nyindwaji ndri nuka ze problem zinu ngela dimon wazi evite ngabo jomba karno shindari evite non ngarjo shindari evite pourquoi pas utojo shindo evite waka fidèle son même domcha pourquoi pas utojo ka fidèle au son même doma c'est possible ngojojua vakai sincérité bekwa ngarzi kometeo timrume bahi banuze problème zin timrume basi ze problèmes za infidélité ngazija usoni mwemru mshenga zija usoni mwemru mme ze problèmes de financier ngazija usoni mwemru mshenga zija usoni mwemru mme mais il y a toujours une solution iyo karno juwa rimete à côté rihentsize yokabanu mru mme nde mwinyizembi wa eche non vanu il y a des femmes ikaungwa kometeo ze erreurs rizikometeo ngabo wandu washika kwa tuzi komete jena mnakonga wandu waume tuzi komete personne n'est parfait shaburi bakishiwa na solution nzima ritsahe pourquoi emma nabaliyo infidélité hindi harme couple hatu abokaritsa ha ndo bahanu rjo parise solution ijo kautsongeza infidélité iyo iti existe i disparaisse leo ngasi harma problème financier emane problème financier ni liyo ndi ritsahe eza cause puisqu'on garde jo uzinji riparishe base Côte d'Azur je me rappelle pas wa ula wakati ndini shazi parojiri ari problème za mtsango songeza ngabo ya hafa donc alafu mimi iyo nde mana nafanye tour harmwe problème inu yontipia nambo kantina ujorenga position je laisse la justice à déterminer pourquoi et tragédie nu yajiri tina ujo incrimine mwanamshe tina ujo incrimine almarhum
ya fariki. Ntsina ze kompetensi hizo. Ntsina element yoka uyonti. Ini approve yao yoka woi de ya kamui de manarendo chetendo chino. Non. Pour l'instant, rien ne détermine pas. Ngartingo handa mambo harma ze réseaux sociaux. Ngartingo handi harma ze réseaux sociaux. Narlinde mahak e justice uyo wondo wajoka déterminer. Naribaki harma letanga. Ribaki banu bazima. Ka quelles que soient les circonstances. Une difficulté kao zijiri harma ye couple inu. Chaque jamérité va roheroho. Que j'ai mérité. Ça, là, je suis tout à fait d'accord. Ce n'est pas le prix à payer. Chami mingami prudent. Et j'ai le droit d'être prudent. Puisque son tipi ngari yanshio harma vide couple. Ngari wana uze problème zijirio. Haina wakati. Iyo ndemane kao mimi ngamjimete harme position yinu. Aboti jotsaha wanama ikawe sango afanya au jugement ngwa incrimineo et mwanamshe ou retirer leur soif de rester prudent pour le moment puisqu'on ngombili nizor lindao harme problème yinu. Est-ce que acte unique involontaire ou volontaire handani Yabili, est-ce que Madame Chouatouoi, elle était consciente ou bien elle était inconsciente? Yabili. Abwe Yararu, Ijokotsari joué, et quand Zima yawe Ivenuha, Rijoué, et Zakose, Yedramuinu Hinri. Ce sont les trois questions fondamentales. Yawasi uzilinda de chaque cause ye dramuinu no que dramuinu ika volontaire ou bien volontaire et madame Chouatou elle était consciente ou bien elle était inconsciente zendongondaru izo lindao izo nezijoko tsongeza ri déterminer ri juger cha pour le moment car c'est monopole. Karsine monopole yoshinda rirenge fuvu ya ukabane mwanamshe ndi akamfotifu. No. Wala bukarjamba ka ke mwanamshe kaja kamfotifu. Ke jamerite e mwananyasi ya fariki. No. Kabati namna. De kwa leo imrumshe. Hani hundure na mrumshe. Que jamais et prix que jamais mérité ya nous on fait. On est tous d'accord là-dessus. Et quand les onga c'est un problème financier, tirengem tsango ti tenzangu que jamais mérité ya nous on fait. Abonga si d'accord harmwe mafunfu yao. Jena mnakoka que jamais mérité ni muwe yafe. Tifanye tendo chapeu. Aboye jorenga décision Souangu demande ye divorce. Cha ti decision yoka yantowe roho. Iyo nga si d'accord son tipia ukakabati itendwe choka ushonti kaunga shi hoto wa roho nge kao bei mndu ya live ya ukawai hanifa handrenge ya mrumshe mro jina abunga mumtowe roho. No. Ninda hunduni yani nda hosoni mamnyezi Mungu abu kabati ye squeeze. Karjaru husiwa. Shoba hanu vazima de zijani bundaru nazione sabanu yauka ritirenge position rahazi jani buzinu zondaru veja kanzima zidétermine wane mahakama. L'acte était volontaire ou bien involontaire. Cette femme, elle était consciente ou bien inconsciente. Qui sont les causes de ce drame? Voilà. Voilà. Abondo bahanu va joka définisse. Ils ont pris à joka hambari joka commenter. Ça pour le moment, ngela dimo regarder et sans froyer hatu. Puisque karjajiri wa son tipia. Quel que soit eni namna.
zajiri karjajiriwa yokaleo ngarenda uradzihe emwana nyasi harma mfo wa dharuba enamna inu. Donc abonar tafadhali wanama tukufu juma likafadziro ikao liremensi ya hatu inu kabo husuda zinchi haukanga sina mifumo milibanu rika ya harma furaha hasibabu nekipu ya sala kanti ya hatu ule mengu pia wajua ikomoro harma furaha harakaniyo leo rija rihondana no msiba unu msiba utsomangu msiba mziro wanawane watsojoka uona mbaba watsojoka uona mzazi iyo tinyangu wanawawaba wajoka urengwa nidasi enamna waka uyenshi ndaone mapara wa hao tine namna wajoka uyenshi yabaha abondo bahanura aladhimu rikensi rifikiri rambekalu inna lillah wana wanu ngwajoka uyenshi haruma mwendo hindini yabaha haukanga muamini yauka wandu wafonde fwaye wahenda ta wahondrana na wanawane ejazinu hujiri ncho amini kabaka kusudi Mwenyezi Mungu na mswami ya haina mzima pisko mchuju ndongo shanga mrengo kakabajaka kusudi eske wandu wanuo waili ngabo mzima ya jotaua owana wanu ikele ungware ngwa ni dasi wakawalela kikomoro wakawalela kiislamu harima omyeshi wakihatu iyo ndene mnoa na wanu wakawiyeshi iya bahangwa joka hinda waenshi myeshi dawu ujoka kinyume no wahatu eske ngabo mzima habo yazikusudia nsu amini ngela dhimori stahafiru ritirenge position ya ubeza riincrimine mwanamsho atuoi ya ubeza rimkazizi fumbo ya ubeza rimnike haina suifan bizonti pia ngela dhimori kena reticence ya ulinda mahakama wa determine ekawa determine yoke acte nuka volontaire yoka mwanamsho atuoi elle était consciente abo mwanamsho atu ngarjo subutirambeka abo ye assassin ngarjo subutirambe ukaye assassin bekwa emrumaha haka infidèle bekwa emrumaha vaka problème ya financier ke jala dimu ya emrumaha abo wakati ngarjo subutiri hezeleji rambeka mwanamsho atu elle est assassin eka acte ka volontaire eka haka consciente abo zainde nizozo mbili ngazjo determine rijue rambeka wi assassin amma ekazi je kinyume yoka acte yinu c'était un acte involontaire et madame Shawi elle était inconsciente harima ekiswa yajiri abo karno jua rimete ukawe assassin abo wakati huo ndorojoka utsaha cause ya produise ye dramu inu hindi ya henda ta pousse jusqu'à ce stade là abo wakati huo mwanamsho hatu ye mndu wo traité wa harmaze la pitali mais pour le moment ngamkubali mwanamsho wangu warda ngamkubali ka ça fait mal au cœur puisque rien n'est kabati ndrongo ichoka uyonsi mwanadamu harende duniani ya mérité ya tolwe roho soit l'infidélité ou bien problème d'argent ou bien non ça mérite pas la mort de quelqu'un chazi nous supposition puis yarifanyao hokashetendo wisho ça nous sommes tristes nous sommes tous tristes
harme problème yinu puisque haina mzima dasi vivez en couple ngujimete à la place. Si c'était moi si jokaje si joris dire santeje. Donc ils ont pu en dire la demo rangalie yone maneka mimi ngamtawoye voix yinu. J'ai fait mon choix de choisir cette voie yoka mimi ngamlindo ye mahakama wa déterminer ani warenge décision ikaonge juka ya wadui waonese pourquoi ye dramu inu ya jiri et jiri pour quelle raison abondo bahano mimi ni jukaya à côté. Mais pour le moment, sinon je n'aurai pas de décision puisque je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Kabati. Ritafondwali si wan recommanteo ranzi hao. Ritsambendrabu puisque kabati mzimanda sikao nge capable ya justifier ye dramu yine namna ajiri neze cause pour le moment. Kabati. Et je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Et police kwa jajo renga manadam kajajo ufema siwa jana. Ngwa uharuma mzungulio, ngwa uharuma msafiti, wa ufanya enquête puisque wabataba e mwanamshira hakajametewa en audition normale. Kajametewa en audition normale. Na hiyo ça prendra du temps. Hiyo ça peut prendre une semaine, ça peut prendre un mois. Ça peut prendre quelques mois. Wajou définisse les raisons à tongeze dramu inu ya jiri. Abo si et chariladi mundo kama prudent ritirenge position ya définisse ya ukabane mwanamshe wewe elle a fait exprès de tuer son mari. Non. Comment vous le savez? Mjua que mwanamshe wewe il a fait exprès. Na renti o direzone shikomori. Na direzone harma logique ya procédure. Ya logique ya procédure nda inu ya ukarahaka bati elema ikaunga zidefiniseo eshatsongeza ye tragédie inu no wajo definise waonde police waonde wajo toa décision ya ukamzadewoi elle était consciente elle était inconsciente. C'est un acte volontaire, c'est un acte involontaire. Ce sont de telles raisons ya poussé dramuinu abondo bandra la dimu rikensi rilinde shatsindo bile zarihei harmaze réseaux sociaux riincrimine mwanamsho watu woi ngari omba Mwenyezi Mungu ikeba mkajafanya kusudi. Chacun de nous doit se mettre à sa place. Et nimru natso jehansi ukabalandami. Est-ce que zijo tsongeza leo umetewa ou incriminewa yokaba nufa ou tu te Somalia. Abukwezi na mna réticence rlindie ye police wa détermine jumai enquête ya hao sharti ritibeze rifanya jugement même pas 24 heures même pas 12 heures de temps ritowe jugement final ka vanu c'est une femme maudite c'est une femme telle non namdati puisque son tipiangardi hadao on sait très bien comment on vit dans nos couples. Ngari jua o zinjiri yenshi armaze couple za hatu. Difficulté zinji ka ngari zi transverseo. Leo tsobeza. Baba numrumshe, mruju mrenda nai, hata mruha mrende inconsciente. Omwiso hanja ha komete erreur. Ikawe erroriyo kajaju komete avec sa conscience tranquille. Jena mna kumrume jo rendo nai, hanja ha komete erreur à l'inconscience. Donc ils ont pu traverser il faut des femmes braves, il faut des hommes braves washindo wa supporter. Ze errori kaunga zijao harumaze couple.
Ce n'est pas n'importe qui. Vankabati couple yenshi onro. Ngari yenshi pia harma difficulté kaungizo énorme. Mais peut-être il y a certains cas on va supporter. Et conscience onge wanao. Watsinjie harima. Acte hamanda zinu. Ngabo couple ka okastu supporter. Qui le sait? Ye couple unika na problème fulani. Peut-être la femme elle était fragile. Elle n'est pas comme une autre femme. Haka fragile. Et fragilité là, il me ramène de mettre ce crime. Ah bon, il a ramba crime wakati huo, ngaikao involontaire. Ngaikao involontaire que vous le voulez ou non. Donc, nous réactivons une position, puisque c'est une affaire très vraiment, quand yo triste haku, personne ne peut pas prendre une position. Les hommes de John Rendona, je peux supporter. Shangabom rumme kauka jajo shinda supporter. Ngai jo mpuse ya njie. Harima mvahamada unu ya komete crime. Est-ce que yabunga si sawa? Non. Sur le plan psychologique, karti sawa. Ngabom rumme ulo na fragilité. Ngabom rumme kau katsi ne fragilité yo. Ngushinde ha supporter zeku. Ngabo kau katu shinda supporter zeku. Ngabo anduashe. Panur. Banu fakihi tirematu. Ngabandu washe na zambi zekweli. Wo pariso andwasha ha unandwasha. Wandwashe wa parisa wo andro maha nandwashe directement. Wawono dans leurs yeux. Dans leurs yeux. Wo jo pardonne waliwaza. Wao ce sont des femmes braves. Ikao ngo ye conscience hao ngio normal. Ngabu wanawashe kau we parisa. We cho parisa SMS. SMS rangu. Abo kwa jaona à leurs propres yeux. Shawa cho parisa SMS. Woka prewa du suicide. Pourquoi? Puisque mentalement, quoi wati, quoi tu, ya indinia hao, et conscience hao, que tu chino affronté. Que tu chino affronté. Abo ze kaizo zombi li zoti sawa. Ouinge fragile, ouikati fragile. Abouandou ou quoi non jouo mesuré wa sur la même balance. Quoi non jugé wa sur le pied d'égalité. Badikanga manzao mabiukaya abo sonti pia. Ye conscience ya hatu ngio sawa. Na hiyo abunga mabaondrabo. Vatsohe ya wandu ka woma fragile na watsoma fragile. Donc, yon demande ka mimi, ngam rengo position ka, moi, personnellement, si là où jouani jugé, et moi n'am chewoui. Si là où jouani bezeni me juger, nimnike étiquette itsoka yonti, puisqu'on tso joué fragilité ya, et nam na ikao, haka yenshi. Et kaleo, bo, jenam na zero numéro zahamba, yamba ka aparsem ruma yar ma téléphone. Ye hadisi na ina mrumshamra jina. Possible? Zo jwa mkinishi. Shabozi mkinishi hao, yeye mwanamshe katsina. Ye rapport, ye ushinda ya supporte. Ya one mrumahe ye mtrompe. Na abunga buwanasha ndo jina, ikaungwa shindo wa supporte. Iyo ndemana mimi natsawa nambaka, mimi ntsina ujuandra ngefunvu, nibeze ni incrimine mzima. Haukati mwanesane exemple bani lo concret. Na hiyo nga tiono exemple zinji. Tiono wanruashe wenji wa pariso wanru maha unanruashe directement. Non wajua wa pardonne waliwaza oublie. Comme rien n'est passé. Wa parisa comme ça wa wanohe matsuhao. Ngabu wanruashe wanru jina ikawo de yona babanu wetso parisa SMS. Harmwe telefoni, woko ashindu supporte, woko jino sasumu wafu, woko jiuwa, puisque fragilité ha ungiyo hambwani, kwa tsina temperament ishindu supporte,
ila infidelite mrumahe yamfanyilia au mrumme ngabo ndume kumru kutendo dahoni haparse mrumshe kwetanda nina mrumme mrojina yengu hundo ye bahati hana la shetani harengemba valiza njomjani henza batino amba ni la sharia au la heri hadungwe nzia henza ngabo mrumme kawe yunde mrumshe bala shangu to roho. Pourquoi? Iyo na ila namwambia nika iyo nge depende na ila fragilite ya hemru ukaze conscientiza hatu kaziti sawa ngabo prefere hadungu enzia henza ngabo prefere ka abo waili kwatsuka duniani ngamma wo wafe abondo bakanu ba determineo ye mentalite ya mwanadamu ka eske mwanadamu oyi et fragilité ya henu sinde yampuse pour commettre ce drame na awe fragilité hiyo eka impuse yondo bano reveneo itowa ukaya mwanadamu oyi ye erorinu ika involontaire yeka hukumlwa na acte volontaire yoka différent puisque c'est un acte volontaire ye hukumlwa harma acte involontaire ye analisewa ye consciencia puisque est-ce que mruo ye consciencia yo nge jibazeo harma tranquillité au kachu jibaze harma tranquillité izo pia ngazi definise wao ne polisi na onu mapsychiatre ne mapsikologo iyo kabati mzima dasi si wakomori rehea harma ze rezo sosio ranzi hao rijoshinda ridefinise rambe mwanamshio yakaubenza mwanamshio yikaja kaubenza gasina bahanu bazima rlindao ne decision ya he mahakama waondo wajo definise harima zenuktondaru kautisamba banu izo nezijo tsongeza renge position ye acte nuka involontaire ou bien qu'à volontaire. Première chose. Et madame Chewoyi, elle avait sa conscience tranquille ou bien elle était inconsciente. Deuxième chose. Troisième chose. Et chaque cause plutôt, et dramuinu hinri. Zendongo za tsongezata, et couple inu arrive dans ce stade-là, valawero honzima. Et chaque tsongeza hinri. Zendongo izozon raru, izo mahakama ndo wadu definise, chatsinda mihajimba ilo harumwe réseaux sociaux. Qu'est-ce que j'en sais? Et mjuondongo hinri. Njaka témoin. Nsujua comment ce couple vivait. Njoka hunda façon ya déterminer et chatsongeza ye dramu inu ya jiri. Abo mimi nsuona wakati mzima rilona haki ya urenga position déterminée. Ri-incriminer mwanamshe. Puisque pour l'instant, ya incriminer wande mwanamshe. Abo yende mana namba kamimi ngamparo à la prudence. Na ribaki netre. Et netre nga ribaki yendi. Rilinde décision ya mahakama. Voilà, kawana. Wakawan raduhazi. Wandu washinda wa mbeza jiri. Wandu waju determine zenongo izo mahakama. Harumwe police pisko wanaopi yangu waju ishiliwa. Donc yabo, si kabati mzima da sulo na raison, il faut pas se voiler la face. Il faut pas se montrer un spécialiste. Non. Kartima spécialiste o determine e dramuinu. Ye dramuinu gasivanu wazima. Mnguna mrehemu e mwananyasi ya fariki jana. Ngarlani yoka, quel que soit zembi mrume ya jufanya mrumshe, ketu stahiki mrumshe ya uwe mrumae, ketu stahiki mrume ya uwe mrumshae. Pisko kabati dhambi, ikawe malibu ndo towa mwanadamu roho. Kabati, iyo nga sidakoro. Iyo bloku ya hatu sonti pia, rala di muriwane yoka, quel que soit maze couple za hatu, mrumshe na urenenai, shake tu la dimu mtowe roho. Rendai mrumshe nai, shake tu stahike mrumshe ya towe roho. Non, yoke tu liba. Wala yoke tu résoudre ye problème. Donc, iyo ndemana mimi na kanza niwonese position hangu. Je m'excuse, tsaro soma, position hangu ndene mna iyo. Nsi na wakati nga vzima, njojua, nrenge position. Harumwe tragedia jirinu, pisko njaka yabo,
mitijie couple nchujue namne couple wakawienshi je suis prudent ngambaki jusqu'à et mahakama wa définisse ces trois principes nazivumbua bano et mahakama ndo aju définisse yone jo tsongeza ndenge position ye acte ka volontaire ou bien involontaire et mwanamshe elle était consciente ou bien elle était inconsciente ces actes zombili dezi jo ko définisse ritsaheri juwe e cause ya tsongeza e tragédie no hinri. Donc yabo ndo banga jo arrive au point final ya haina mzimandasi ya ujua renge position. Mais maintenant je ne peux pas prendre une part ya incriminer mwanamshe woyi. Non. Nartafadhali puisque banu ngarambila na unrabu ngarijua comment on vit dans nos couples. On a beaucoup de difficultés mais on les surmonte. Ngabo washindo wa surmonte ces problèmes. Ngabo watushindo surmonte ces problèmes. Zikoze o tragédie inji. Ne tragédie tsindoka banu bafumwa na Adamu ngabo enda wata divorce ne divorce hiyo yotishawiri e wakati ka ngabo wana iyo ilotindele shawiri la rufanya tsindoka wa divorce o wana wake na partie jo covid à l'absence ya l'un de ses parents chandu ndo andutsaha namna nyindo jina andushinda résolve ces problèmes hizo zitireproduise tena kafadhali ka ukaleo roho ya mwana Adamu iroho. Donc voilà, il y a des positions hangu mimina kahanda nji aligne yauka abaha. Pour le moment, je ne peux pas prendre une décision. Harimo problème inu sina ujwana beke mwanamshe hafanya kusudi puisque j'en sais rien. Je ne suis pas un spécialiste. Njaka témoin ntsina elema zini approuvéo ya ujua ndenge décision na beke mwanamshe wo hafanya kusudi ya wemdo mai. Non. J'attends la décision de la justice. On doit déterminer et acte nu jiri zabari hindi. Et chatongeze acte nu jiri hindi. Et acte nu ka volontaire ou bien involontaire. Et madame Chewinge aka consciente ou bien elle était inconsciente. Puisque mingam résume en bref yoka yantu amini. Yoka si quelqu'un a la conscience tranquille, quel que soit, hakundum ma hinam dum shewe tanaju. Et comme on est tranquille, et conscience yam on est pesé, kadjajo ouwa imruma et kadjajo mtashononde. Chacun hende jusqu'à yam tuye shononde, c'est puisque la femme n'est pas consciente, elle est inconsciente, elle gère pas. Il a fragilité ha. Katuchu le gère. Il a fragilité nga im dominer o. Nga il m'emporte d'aller commettre un crime involontairement. Il y en a il crime involontaire, homicide involontaire plutôt. Nga dépendait on est fragilité ya hem Adamu. Va nous soigner de ou bien de mrumche. L'un des deux peut être fragile. Il a fragilité, il ramène à commettre crime. Donc, yabo, narkubaliana, on ne peut pas prendre une partie pour le moment. On ne peut pas prendre une partie. On ne peut pas défavoriser telle partie et favoriser telle partie. Non, on doit être neutre. C'est la justice qui va définir, qui vont prendre des décisions. Juma, mzadeo kanacho auditionné wane police bahi. Ngabjuka ma psychiatre, des psychologues, ou pia ngujobekwa pour définir, on doit définir, wanike mahakama ambeka non, wani mzadeo yiho komete ye crime ino, elle était inconsciente. C'est un acte involontaire. Bahi juma izo, abondo bahano mahakama wajoka urenga décision, wambeka non. Vankwe lemzadeo ya commettre erreur involontairement. Iyo ngejoka jahezi rapport zijoka fanyiwa zonti pia ne ma psychologue wa paroi wende wa m'examiner. Wa imru joka examinewa puisque personne qui a tué quelqu'un. Yotito kabo hawa mruke dahi ya hukumlwa. Sha mahakama wao ngwajoka tsahawa njie ya analisewa. Il a fallu des examens typiques, des examens médicaux pour pouvoir prendre une décision pour définir. Donc, il y a rien si les poupas,
na linde mahakama inge yonde position na kanza ndenge juma shitendo ka ushijiri masiwa jana Mwenyezi Mungu namrehemu ye mwananyasi ngari behawa mihono atanga harumaze famizahi ngari ngomba Mwenyezi Mungu ike mwana mshwatu woi kajazifanya hakusudi hauka kabatisha tauliwa roho uwana wanu Mwenyezi Mungu ya wahifadhi waenshi harumwe maensha wakawienshi ya Kisilamu ya Kikomoro haukaba hawana wanu ndo wadhulmiha wajoka urengwa nedas quel que soit les deux côtés puisque que acte ka involontaire et comme zaza hao elle était inconsciente shab kano jore hantsizi wo wana wanu puisque fragilité a hinga imdomineo abo nge incapable de garder des enfants et ka fanya volontaire kafadhalika donc abo dans tous les deux côtés wana wanu ndo walo maperda watujoka wana mbaba kati mpaka maudu bangwen kiyama watujoka wana mzaze durant leur existence et ça c'est pas facile, c'est pas facile, c'est pas facile. Wanawani wajoka wienshi batsina waona mbaba hawe hafa wanawani wajoka wienshi batsino kana espoir ou qu'un jour ils vont voir leur mère abo narigombe Mwenyezi Mungu yahifadhi wanawanu wadunge namna waka uyeshi ndaone familia hao ya kidini ya kiutamaduni wa hatu watsendewa njia haruma mnyeshi mrajina haukabo sonti pia ridulumia inge izo nizo nakanzana mebano mtsana mwema wakati wasatsena ka Mwenyezi Mungu abenze Mwenyezi Mungu naripwene shari narigombe Mwenyezi Mungu inajazinu zijujiri harumaze kupulu za hatu rishinde rizi afronte shazitije na zilibwa za mzima rekane mbaba rekane mzazi yakaya uwe emwananya na rizi afronte karja honda solution abwe solution ya mwiso de divorce na yoyo oti solution wajao hokange handicapé o wana shando umba Mwenyezi Mungu yarnike namna nyindo ajirjo afronte ziti reproduise ili bake stabilité harmoze couple. Assalamu alaikum marhaba.